Каб легалізаваць зямельны участак, неабходна падаць заяву ў мясцовы выканаўчы орган улады. Наступны крок – заключэнне договору з арганізацыяй па землеўпарадкаванні, якая вымерае занятую тэрыторыю і вызначыць новыя межы. Калі легалізаваць участак па тых ці іншых прычынах нельга, грамадзяніну пра гэта паведамяць, а таксама абавяжуць знесці незаконныя пабудовы і агароджы, калі яны ёсць, и вернуть землю державе. Гражданин просто должен обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением об оформлении правоудостоверяющего документа. В заявлении необходимо будет указать, есть образец разработан, там необходимо будет указать, что он согласен с внесением платы на право легализации, что не имеется судебных споров в отношении данного объекта самовольно занятого земельного участка. При соблюдении условий местный исполнительный комитет примет соответствующее решение. За разрашэнне зямельнага пытання чакаюць каля 800 грамадзян. Яшчэ 2000 незаконна занятых участкаў былі вернуты ва ўласнасць дзяржавы. Нагадаем, легалізаваць зямельны участак можна да 1 студзеня 2028 года.